Ça vous a plu un petit peu? Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous? D'accord. Donc, encore une fois, on remercie nos sponsors. Donc, Golden Rose, il remet aussi un cadeau pour la Miss. Lila. أكا سنيني ثنمرت ذحمة يعني ودي دفكنا أكو أفوس المعاونة أفوذ إثبغراغ بوساقي إتوشبحث انتزيوزون زوج ألاف 18 ضع كان إلى إذنا ذو 12 أما كي دنيغ وقي ستان غوستورون إلى إقلان ذي لاتور أسنيني ثنمرتنك سواتا ثنمرتنك ستوسدا. Et cette fois-ci, on remercie Amar Titus qui est un photographe. La production SS Prod Salim Dirij. Et on remercie Décor Fête Nadir, donc c'est le décor que vous voyez ici. بلامنتو ليام سمود يغدف كان تيقون ديالكي القبايل كوضع ولاد انت غيدي مدن ثقن دور ثقي اسنيني ثنميرتينس ستوسدا ثنميرتينس اتاس. On remercie Somam. بلامنتو متقان فوتوغرافي. Et on remercie aussi Imankina. Il va permettre aussi aux candidates de passer un stage bloqué offert par Imankina. Voilà. Et on remercie tous ceux qui ont contribué pour la réussite de cet événement. Bien sûr, les organisateurs et... pardon. La coiffeuse Badi Samia, le coiffeur Jugurta. On remercie Coiffure Jugurta et Badi Samira. أكا رزيقة ميكاشير أكا يليون سيسميس يليون وني كان فوس المعونة غسنيني ثالميرتينك سواتاس بلا منتو خمني ذلسن دال مولود أثمع عمار يغديف كان ثقونيتي وكان سعدي ثمارة يجي ساقي ذاقي أفوس مولا شغلي في لا ميزون دو لا كولتور دو تيزي وزو. Merci à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou. Merci aux membres du jury qui sont parmi nous aujourd'hui. Et c'est eux qui ont désigné les gagnantes. Bien sûr. Michel Souri. Blamentou DJ Nisso. Blamentou kun kunu yerkul la katlam daginiya. Merci. Yatikum saha. أكابلا من سوذغن يونيف جيل حرما إجلان دقيقة أنا وجي لونس أتا بديوسان سيماريكان يساد سبيسيالي وكنا ذي حضر ثمغرا يجي بوساقي إمين تاغي سعر إمين تاغ البريزيدون داسوسياسيون بربر ذي ماريكان أسنيني ثنمرتينك سلفا الحضم قاني جلا غساقي دقيقة أنا. Bien sûr, les organisateurs de l'événement. L'organisateur principal, c'est Hassan Nebri. On le remercie. أكابلا من سوغ مدام مادوني زهرة. Aussi Nahim Elissa. Madame Mikacher Razika. Aussi, on remercie Kahel Ahmed. Aïssaoui Boussad. Akar Saïd Wakila Ibrid Lawan Sah. Ibrid Lawan Sah. Donc, on va accueillir tout de suite les 5 finalistes.
Bravo, 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 candidate. Des applaudissements, s'il vous plaît. Il faut les encourager. Merci aux candidates. Merci à leur famille. Merci à vous. Et merci aux membres du jury. Monsieur Hamdad Faisal, président de Miss Algérie. Blamantou Ali Benchaoui, chorégraphe de Miss Algérie et prof de mannequin. Et aussi Selim Derridj, qui est réalisateur. Blamantou Rafiq Saïd, psychologue. Et Madame Belhoussine, coach en gymnastique. Blamantou Samia Badis, coiffeuse. كان بعد نسبشتي ذاك لي كادو ايدي مدن وقيا مدن تنيد لي سبونسورنا وقيا جولدن روز ذا 12 ام كي كيدنير الريستورون ديسغان ذي لا تور ايغد ايمانكينا اف كيستيد ان ستاج بلوكي. Donc les cadeaux qui seront offerts à la Miss ainsi qu'à ses dauphines, c'est le restaurant The 12, Imankina pour un stage bloqué. Et Golden Rose aussi. Voilà. Donc là, le moment tant attendu est arrivé. Donc là, je vais demander juste l'enveloppe où il y a les résultats. إكهل عماد يوكن رديني ذنتا إديو فرارن أسا ذنتا يلين تشبح انتزي زوجلاف 18 Qui sera Miss Tizi Ouzou 2018? أهث تشبح ثم زواروت نا 19 نا 8 نا 9 نا 16 يدرا ذنتا أيلين أسا تشبح تيزي وزو زوجلاف 18. Miss Tizi Ouzou 2018 est là. Miss Tizi Ouzou 2018 est là, mesdames et messieurs. Après tout le stress, le moment tant attendu est arrivé. On va ouvrir l'enveloppe, Lila. 20 ans. Adinini, la 4e dauphine de Miss Tizi Ouzou 2018. وقبل كان ديني ذنتات أزدن سوال مدام ميكاشير رازقة إقذ ليامس مود أدرزون الرقية الغرنا مدام ميكاشير إليامس مدام ميكاشير رازقة أفوس دحما يعني مدام ميكاشير يمين تات أطاس المعونة غيد فكا في الله غيد تحدينا قيا تزمر غاون دينيغ السين وقورن انت تدوي سنت تعاوني سنت سواتاس أزدن سوال ذان إليامس مود أفوس مولا شغلي في إليامس مود تنمرتلون Aka, Vaïbrod Lawan, Nassah, Anzar, la 4e dauphine de Miss Tizi Ouzou 2018. Saïd. La 4e dauphine de Miss Tizi Ouzou 2018. C'est la candidate qui porte le numéro 2. Bravo. Afous Zahmayan, il touche vers On l'applaudit. Bravo. أكيد تشبه تديرزن الرذقي الغرنا ستيكزيرت أسنيني كل شيء مبروك تشبه ياك تيكزيرت أمنيني ثنمرتينام. Merci. Maintenant, on va appeler Boussad et Lila pour couronner la 3e dauphine. Boussad et Lilia Oui, de l'association Miss Tizi Ouzou. La 3e dauphine. La 3e dauphine de Miss Tizi Ouzou 2018. Numéro. Et la candidate qui porte le numéro 1. Kulshim Bloki Touchbert Tamzouarot. كل شيء مبروك سارة أكا سارة ولاد يما سهل 3 دقيقة ناغمي توجور تيلي ذس أسنينية ثنمرتينم. On remercie leur famille. Bravo à toi Sarah. كل شيء مبروك سارة كل شيء مبروك ياك تشبحيناكي كل شيء مبروك إيما ولا نسنت إيثو دار نسنت أكا كان غنادي لا 2e dauphine.
لا دوزيام دوفين تشبه تيزي وزو 2018 وقبل كان أزد نسول إنهي ميليسا إقد مدام مادوني الزهرة الدرزون تردقي الغرنا إوكن أسترنت إرز إلى دوزيام دوفين تشبه تيزي وزو 2018 وسقاس 1968. C'est Nahi Melissa et madame Madoni Zohra qui vont couronner la deuxième dauphine. ودن سمشتي ذاك مدام مادوني زهرة إقد ميليسا تسكنت في l'association Miss Tizi Ouzou. La deuxième dauphine de Miss Tizi Ouzou 2018. تشبه Numéro 13. 13. كلشي مبروك. هكا دزمشتي ذاك ثاقي تشبه حتى دير زنا رغنا سي ميشلي اسنيني كلشي مبروك تشبح ذاك ميشلي وكلشي مبروك إيما ولانيس. Elle est première dauphine de Miss Michelet 2017. هكا دزمشتي ذاك لا بروميير دوفين تشبه ميشلي 2017 اسنيني مبروك فلام مبروك إيما ولانيم. فوالا قيمتي السنة تشبهين درزون تردقي الغرنا. Maintenant, on va appeler Kahel Imad. إذا ويني لنا رقروغ الأسوسياسيون كي ميس تيزي وزواجي حسن نبري أفوس مولا شغليف إي حسن نبري أفوس إي حسن تساول ذغن إي تشبه تيزي وزوج على 16 إي عماد. عماد c'est qui la miss? كان الببليك هذا انظر اش كتخميمن ذا انت تشبه تيزي وزوج على 18. الو ارجو ارجاو 10 نا 8 ذا انت ارجو ترى ودينا دقيقه دقيقه ودينا تزو على الزول في الاول الزول في كماسي. C'est une feuille blanche. C'est une feuille blanche. Wesh la miss d'ailleurs, c'est annulé. Wesh. J'annonce officiellement Miss Tizi Ouzou 2018 pour la numéro 8. Bravo, 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 bravo à la candidate numéro 8. Bravo à la candidate numéro 8. Elle est officiellement Miss Tizi Ouzou 2018, mesdames, messieurs. كلشي مبروك تشبه لنا تيزي وزو زوج 2018 تاكي ما سيسيليا يدير زانا الغورنا سي تيكزيرت. Tout en vous informant que la Miss, toutes les dauphines ont eu des cadeaux offerts par la marque Golden Rose Tizi Ouzou. Il y a pour la Miss un double cadeau de Golden Rose plus un cadeau de 12 de 25 000 dinars d'abonnement. La famille, c'est quoi ce là? L'agence de Makina et Makina pour les 5 finalistes. Alors, Alger, une formation pour devenir mannequin professionnel dans une formation Smith et Makina avec Aïssam. Il y a aussi, il y aura pour la Miss une promotion le sport gratuitement et des robes aussi qui vont être offertes par Liams. Je vous dis merci. J'espère que je vais la Miss Gossegui. Et celle qui va couronner la première dauphine, c'est Nadine. Nadine qui va couronner la première dauphine. Merci à toutes et à tous, merci aux membres du jury, merci à tous nos invités, merci aux candidates, merci à la famille, merci Lila Selmi. Merci Saïd Tamar.
اسينير تاكيد تشبعت تيزي وزوج عفوا 18 تاكيد ما سيسيليا اكس عن 17 سنه ديال عمريس تساد سيتيك زيرت افوس ايما سيسيليا. Merci à tout le monde, merci aux sponsors, merci à Liams, merci à Décor Fête Nadir. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. J'espère que nous avons partagé un agréable moment ensemble, mesdames, messieurs. Merci.